Mayapayabak po kaya katamongan. At syuta na po king ka-23 Domingo ng karaniwan na panahon. Pakyabe tala po king kakatam panalangin kaniting kapag masusyan ding makatuking intention. Para king kapasalamatan daring AOP and EMHC, Legion of Mary king karelang 104th years anniversary. Elmer and Anita Cura, Del Capis and family, Richard and Chona Yumul. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan ng Renen Ferrer. Para king personal na kayadwanan ng Marlon and Faye Garcia. Para ka ring kaladwa daring makatuki Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Maylin Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Menandro Cortez, Andres de la Cruz Jr., Arturo and Nelita Sioson, Mamerto and Anacleta Carbungco, Ray Bucho Jr., Medina Santos, Cesar Garcia, Enrique Capis, Eric Capis, Jesusa Capis, Fortunato Galang, Gloria Galang, Emily Galang, Flor Galang, Edgardo Galang, at ding sablang kaladwa king Purgatorio.
Talakad tamo po at makyabe kindalit a pamuklat. Kilagyuning pa ang panganakan po ang banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ating lugod na ring Diyos, ating pamikagum king banal na Espiritu, parati ang manatili kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Kita mo po ni king kadwang 13 Domingo, ning karaniwan a panahon. Impong pamanuki king ginu, emyakabod iti tutukyan. Lune ing pamanuki king ginu, iti dapat maging disipulo tamo. Kaya iti ing panagkat na ning ginu kaya katamo, na deng tutuki kaya nga nang sinabi karela, nung bisa kayong tuki ka na ako, posanan niyeng kaya kayong purus, at tuki ko, kagulutan ko. Si siyantari kasalanan tamo, lalong-lalo na, ketang itamo, masakit tayang tukyan ing ginu, ketang oras na itamo dadalan tanaking purus king biyatamo, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, lubos mong tegulaling ing kang sarili, king pamagdalang kapatawaran at biye karing sabla, at ding magdulap king kaburyaning igpa, kino pakalulu. Kino pakalulu. Yeso Kristo, inatang mo king sarili mong pago, reng babayat ng krus, ding kaya kaming pamikasala, pamo kaming atimawa, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus salang nanumang at ninuman, ing makakawani kaya king tungkol mong pamanayid king tao, painturo king lugod ning igpa. Gino pakalulu. Gino pakalulu. So sa maypayang totoo pakalulwa nakatamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo,
idala na katangan sana king bie alanganga. Amen. Ligaya king Diyos king peka sa banwa kapayapan karing tao kayang kaluguran. Ligaya king Diyos king peka mata sa banwa kapayapan karing tao kayang kaluguran. Inong Diyos sariling manwa, Diyos ikpang mayupaya sa sambat pasalamatan para ngalanda ka. Sambat pasalamatan para ngalanda ka. Ligaya king Diyos, king peka mata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king peka mata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo, ginuming Diyos, kay kayong ustisya at pakalulo, mitatabno, kambi ning pasabing lugod, iligtas mo kami king kamatayan, at inangong makiraki king bimo, ibuklat mo ring matami, kareng kapag mulalan, papalad na ning bie iti arapan mi. Pangasoy wanda ka, kingalang takot, ayaos, dakang Diyos sa ikpami, iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libruning kabiasnan. Nino mo pinitaong makibalo king isipan ng Diyos? Ninuing makasalugsog king kaburianing Ginu? Uling ing pamipalak ding tao, epilmi at ding kapag nasantamo, malaliwalang manaliwa. Uling ing katawa na may na, yang babe pasakit king kaladwa, at itingkari na naburak, yang makapabayat king miyayaliwang kaisipan. Nung ingketi king yato, masakit niya binang paiisip tamo. Ingking banwa pa kaya, ing pangangasan sa lugsugan, alayang makarapat kaniti, at kingkekang kaisipan, nino mo ing malyaring makabalo, nung emiya mo pin pagkalaman kabiasnan, at nung emiya tinubod, iba't banwa ing banal a spiritu. King kapamilatan na mo rin, ning kabiasnan, karilami nga tulid dadaklat, ding keti king yato, at ding tao, mituturwanan lo, king makatula keka, at may ngaligtas lo. Amano, ning Ginu. Salamat king Diyos.
Gino, ikaing parati ni santungan, karinda kalapanawon ame nga labasan. Ginoo ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Babalik me ing tawo, kingalikabok akeyang ibatan. Kaya kang sasabyan, o anak daring tao, kingalikabok mi balik kayo. Antilamong patingapon ding libong banwa keka, may ngari laking napon na nilabas na, o anting oras amakuyat nim bengi. Ginoo ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Kasing ka ba na kami muning paninap, may ngari kaming dikot, aning abak sisibol. Kabang abak pa sa giwaya, at mamulaklak, pangabengi na lanat ne. Ginoo ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Inya ituro mo kami, king imbye makuya dya, bang puso mi king beluan, ipabiyas nanla. Gino, kaya kang kaya kami ang gakapilan, kaya kalasan ang lulusan, dening kaya kang alipan. Ginoo ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Kagising mining abak, kapwan mo kaya sa aking lugod, mong alang kupas, bang dalit kami at tumula, kabang mabiya kami. Alilan mong tula, itang lungkot, kaya kami, kaya kang pepagkanitang panahon, ning kaya kang kasakitan. Ginoo ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon a mga labasan. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, kang Felimon. Ako, Pablo, ang eni matuanang bina, at king kasalukuyan, makasulat uli ng Kristo Jesus. Pakisabyan da kang mayap kinlagyuning pamikalugod. Makisabi kong mayap keka, para king Onesimo. Ayag kat ku, king kasalpantayana ng Kristo, kabang atiku keni sukulan. Babalik keke ka, at kambena, asabi ko naman, para lakoy ing metong lang dake, ning biyeko. Burike sanang manatiling kayabe ku keni, kabang makasukul ko, pauli ning maya pabalita. Banketa, bilang kayalili mo, iya ing sumawop anako. Makanyan man, kuburi ing antira kang pamilitan sumawop kanako. Nung saupon mo ko, buri ko ing kusang lub amanibatan keka. Inya, daptan ing nanuman nung emo kaburian. Balo ko king Onesimo, may walaya keka, king mapila na panahon. Nung may walaya man sinaguli, bali, ulingeni, magbalik ya keka, at ena mawala kapilan man. Magbalik ya anting alipan, nuni meto nga maigit paking alipan. Meto nga kapatad, apakamalan, malyaka ko, dapot, sukat yang malkeka. Emo anting alipan, nuni anting kapatad king Ginoo. Inya nung ating kang paglalawe ka na ako, tanggapan mesa, antimono makanano mo kong tanggapan. Ing amano ningkin. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan, ing maya pabalita.
aslaganes sa ning lupa mo, ingke kang alipan, at ituruna kanako ing batas mo. Hinggino manatili ake kayo. At keka antimuri. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, milalo lakarakal, deng taong tutuki kang Yesus, inarapan nala at ngana. Nino mang lalapit ka na ako, ay amalyaring alagad ko, nung may gitneng kaluguran kesa kanako, itatana, imana, ingasawa na, at ding kayang anak, ding kapatid ng lalaki at babae, at pati na mismo yung sarili na. Ing nino mang ebisang mamusan king kurus na, at tuki kanako, ay amalyaring maging alagad ko, nung ing metong kay kayo, babalak ng manalakad tori, epa wari lukluk at balakan, na inggasto sana banga balo na nung managyo lareng pera na, bayang mayari ing tore, magkang mitalakad lareng pundasyon, dapot eneman apayari. Kalyan jamo ring sablang manakit sa biyenda, tigmula ning telakad ning taong iti at eneman pala apayari. O ninong hari, ang makilaban king kalupa ng hari, enge pamuluklok at misip nung ding apulo ng libong sundalos, agyu na lang labanan ding 20,000 sundalos ning kalabana, at nung agyu, mitubod siyang pekaketawana, kabang marayo ya pa ing kalabana, bang di kapagkasundo. Makanyan mo naman, iya malyaring mga liging alagad ko, ing ninuman nung ene isakwil ing sablang at syukeya. Ing maya pabalita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan, Mayo payabak at itamo po king 20 atlong Domingo ning karaniwan na panahon. Linubta na po kareng Bermans. At syempre, pache, Bermans na, nino nga kakit tamong famous na daratang. Aluwa po yung Santa Claus. Kaya katang Pilipino, Jose Marichan, yapin niya ing simbolo ning Pasko kay katamo. Uling siguro kitang kayang kantang Christmas in our hearts. Kaya po, ini pong kaya katamong mumunang Domingo ning Ber. Iti magdalaya pong pag-asa kaya katamo. Uling pong agyang makanya ning malilyari kaya katamo. Itamo po hopeful tamo ating masanting amalyari kaya katamo ngayon daratang Pasko. Crossroad to discipleship. Nanong burinang sabihan, nimpong crossroad. Tantang. Ikayo po aranasan nyo na po na makatalakad kayo kareng adwang pikoro sa dalan at ikayo king libutan. O kaya aranasan nyo ng atiko king meto nga crossing at makatalakad kayo king libutan. Itangye mo balo nung sumulong ka o kaya murong ka o kaya magbanda kang wanan o kaya magbanda kang kayle. At emwa pa dit si Shusyonan nung ukaring kamunta. Yapin po iti ing ausan tamong crossroad. Kaya nung lalawen tamo po ing crossroad iti metong yang figure of speech na imburi ng sabyan, king literal ng kabaldugan, yapin niya po itang na metong yang lugar, nungo ka rin,
dengadwang pikuros adalan na magdesisyon ka nung ka rin kamunta. O kaya po, itang buri ng sabyan, metong yang puntos king biemo nung makanano ing meto nga importanteng desisyon na gawan mo, iti maging kang kinabukasan. Siguro po, banga paliwanag keng masalese, ining buri kong sabyan, ganamit keng example ing sarili ko. Anya pong lungob ko king seminaryo. Anyang lungob ko po king seminaryo, matwa na ako. 30 years old na ako. At ako po mag-practice na akong dentista for 7 years. At niya pong makibat ko king kanakong bukasyon at naking kasakit. Bakit masakit? Kasi nakarakal konsiderasyon na gawan mo eh. Ne? Lungpong sabihan ko, yes, nga ako, lungob kong seminaryo, imburi ng sabyan nita, lakwan ko yung profession ko, lakwan ko yung clinic ko, at mag-aral kong pasibayo. Biro yun, for 7 years yan ako mag-aral. At lungob kong pasibayo king theology. At nung sabihan kong no, nga ako, imburi sabyan nita, pota, king daratang nga panahon, pagsisyan ko, bakit eko meki bat king bukasyon. Kaya, ati ko po ketang ausandang crossroad decision of my life. Pwede na ako man murong at pwede na ako man sumulong. Pero, may decision ko. Kaya po, ati ko keti, meging pares presyo ko na may assign ko kening Holy Cross Parish. Kaya nung lalawenta mo po, kingaldoldol ning kay katamong biye, itamo po maglakbe tamo eh. Etamo mo kabod maglakbe, pasulong, neng kay tamo maglakbe tamong paurong. Uling etamo po balo nung makanano tamong magdesisyon king biye. Kaya po yung direksyon ning biye tamo, neng kay iti po, eya po lalabong. Ne? Bakit? Kasi, nengkai, king bieta mo, iwasan tamo po itang masakit, mas burita pa itang mayan. O kaya, iwasan tamo itang magsakripisyo tamo, kesa kitang itamo, o mamibieta mo, king kalayan. O kaya po, nengkai, iwasan tamo po, kita pong kekatamo pong self-giving, kesa kitang itamo, self-serving tamo. Kaya nung pekerandaman tayong ebanghelyo tamo ngeni, at inyang aduang binye parabola inginu. At nalarening aduang parabolang binye na kekatamo. Ingmoy munang parabola, yapin niya po itang tawong manalakad tori. Nung ikabisa kang manalakad tori nga na, o teka paluklok, misip ka, magdesisyon ka. Lungdeng pera mo nga na panalakad mong tori, deti nung magkasyala. Po tagalang, atalakad niya mo yung pundasyon, at eme apayaring tori, kalyanda kareng tao. O kaya nga na, kalupan na itang metong hari, na makilaban niya king kayang kalupang hari, pawari lukluk, lungreng sundalos na, apulo lang libo. At deng sundalos ting kalabana, at walang 10,000 nga na. O te pa magdesisyon po, nga na, sambutan dala mo rening 10,000, rening adwang 10,000 nga na. Kaya nung lalawenta mo po, crossroad decision nga na ni nga pong ginu, kaya katamo, na ikamo kabod susulong, ikakabod mumurong, kakabod magbandang kaili, nun magbandang wanan, nun dapat itang kekang desisyon, iti matibeya. Bakit iti sabianan ng ginu kaya katamo? Kasi nung pekirandaman tayong kaya katang ebanghelyo, karakalda po rin bisang tuki king ginu. Actually, no king karakal. Great crowds nga na king English. Ne? Bala mo, yapin niya itang retang fans na ning ginu.
natutokyan de. Bala mo aso lang tuki-tuki ne. O. Kaya sinabi ng Ginoo, ot, bakanyang kayo, kabod kayo mo tutukiking gulot ko. Ne? Kaya buri ko nga na, gawa kayong desisyon ngayon, kaya kayong pamanuki ka na ako. Sana kayo mo kabod talatuki ko. Noon maging disipulo da kayo. Yan. Kaya chinyales na lareng tutukiking Ginoo. Agyuyo kayang maging disipulo ko. Kaya po, nung pag-aralan tayong kakatang Ebanghelyo, makananuwaring maging disipulo na ng Ginoo. Ne? Dinanda kayo pong atlong di. At nala po rin ng atlong dis areti. Mumuna, detachment. Kadwa, definitive decision. Katlo, dedication. Kaya nung bisa kang sumuyo king Ginoo, kakabud fans club. Noon nung bisa kang tuki king Ginoo, dapat maging disipulo ka, karening atlong dis areti. Mumuna o detachment. Kaya nga na ning Ginoo king kakatang Ebanghelyo, nung nino man nga na, bisang tuki kanako, nung kalugurane, mas igit kanako imana, itatang na, ing asawa na, ing anak na, ing kapatad na, babae o lalaki, o mismong sarili na nga na, malyaring maging disipulo ko. Diyos ko, kasakit na, ning panagkat na ning Ginoo ne. O, naika, nung bisa kang maging disipulo na, i-detach mo, ing sablang bageng IT. Nga na, pati relasyon mo ka rin kay kang kaluguran king biye, pati na mismo yung kay kang sarili. Nung siguro ngita mo po, gamitan tayong kay katamong human intelligence, tayo ay intindihan ita. Ne? Kaya king mumunang pamamasa, na nung sinabi na kay katamo ning libro na ning kabiasnan, nga na, ing kaisipan na ning tao, iti makitidya, ing utak ning tao, iti malatiya. Nga mo nga naintindihan, ing malilyari kaya tiking yato nga na. Ikayo po ay tindihan nyo nga ning malilyari kaya tiking yato. Ali, kaya kailangan tayo nga na, the spirit of wisdom, ing kabiasnana ning Diyos nga na. Kaya iti po mas aintindihan tayo, nung gamitan tayo, mas aintindihan tayo, ining sabihan ng Ginoo, nung gamitan tayo po king intelligence of God. Ne? Kaya po, naning rin ng sabihan, niti, na kalingwan mo yung ganang relasyon mo. Lune, iuna me ing Diyos king biye mo. Prioritize God in your life. Ikayo po, nanda kayo, nanula kayaring priority yung king biye. Ako isip-isipan ko po nga ako, nung kayang reng tao lako mo cellphone, kumabiela pa ng panahon na ite. Ikayo po nung lakod ako cellphone, kumabiya ko pa. Na? Nang kayo milako yung internet, magreklamo na ka ne. O, lako po na kaya ring cellphone mo. Ako, nang kayo po tangakalingwang king cellphone ko, king kanakong bulsa. O king kumbento, talay king kanakong bulsa. Bala mo kulang yung biye ko eh. Ne? Po tangalay yung cellphone mo, sipisipan ko, aro po, tating mag-text ka na ako. O kaya, po, tating mamaus ka na ako, kaya pakibatan. Yan yung kaya po, nalawaring priority taking biye. Na dapat tayang una ing Diyos king biyeta mo. Kaya nga nanitang king libro ning Psalm, seek ye first the kingdom of God, naning tutuki na, and His righteousness, and all things shall be added unto you. Ne? Yako po, panwalang kitang sinabi ng Salmaita, uling ita ing philosophy ng mako. Bakit? Apulo king mikakapatad. Alos mayari kamingan. Ne?
At potang kaya nga ng mako. At may labas ta kaya nga na. Kabang makanyan mo yung biyeta mo nga na. Potang kaya pong makibat kitang putang na. At sabihan na nga na, kasi etaya kelingwan ing Diyos. Nyaking biyeta mo po. Ne? Ating tamong crossroad decision. Na potang ita mo, mas iyo na taya ing Diyos king biyeta mo. Ating Diyos ay nakatapabren. Ne? Kaya impong pangadisipulo, kailangan ing detachment. Kadwa, definitive decision. Bakit? Kasanting ning panagkat na ning Ginoo king ebanghelyo tamo. Lung nino ing bisang tuki kanako, nano kanong pusana no? Na? Pusana ing kurus na once a year, once a month, once a week, or every day. Ne? Aldoldo, every day. May kad siguro, dimdam yun po ining kwentong IT karengalawang paring menaral. Ating pong metong alalaki na problema ing asawa na. Uling nagerya. Kaya mo nager, burkentuya pa. Masakit siyang pakiutusan. Minsan po ining lalaki, sinimbaya. At nga na ning pari, pusanan ming kurus mo aldoldo. Nga na. Kauli na po, ikit ning asawa na maglutuya. At kinaul ning asawa na't binwat ne. At miktakaya po ing babae. At extra labing kangini nga na. Kasi darling nga na, sinimba ko nandin. Sinabi ning pare, pusanan king kurus ko na. Aldoldo. Ikaing kurus ko king biye ko nga na. Diya po pusanan da ka. Yan ang kaya po, itamo karakalta kurus king biye. Ne? Pero minsan, iwasan talarete. Kasanting na ning kadwatang pamamasa, Pilimon at inyang kurus king biyena. Dining kurus na king biyena, itang kayang alipan, ing lagyo na, Onesimo. At nino yun Onesimo? Iti po, runaway Slavia. May nakuya kang Pilimon. May kasalaya kang Pilimon. At iya, Onesimo, may kulungya at di sane king kulungan isang Pablo. At kaniti isang Pablo, akomberti ni Onesimo. At meging malugudya kaya, oneng Onesimo, lumuwal na king kulungan, ala na king alayang puntalan. Kaya na nung sinabi ng San Pablo kang Pilimon, Pilimon, tanggapan meng pasibayo Onesimo. Uling malugudya kaya ka. Nga na. Tanggapan me bilang alipan, noon tanggapan me nga na, bilang kapatad. Kaulan me nga na, at patawaran me. Diyos ko kasakit ng crossroad decision na pagawa ng San Pablo kang Pilimon. Ing kapate mo wari, kaulan me, pengunot me pa sa. Kitang kasaman mo wari, gawan meng kayapan, penggudgud me pa sa. Definitive decision. Retang magpakasakit ka, ilang kaulan mo, ilang tanggapan mo. Kalupa ng Pilimon na tanggapan ng pasibayo, Onesimo. At katlo, nung bisa kang maging discipulus ko nga na, dapat ating kang dedication. I-dedicate mo ng kay kang sarili. Na ano mo na nasabihan ng dedication? Yapin itang total commitment. Ren kayang mag-serve king pisamban, ating kayong total commitment. Nang schedule pa, di papate na makanyan Kaya po tang bisa akong mag-serve king nga pong Ginoo. Pero, impa mag-serve, halfway mo. Ali, nga ng Ginoo king kakatang ebanghelyo, nung bisa kang tuki ka na ako, kalingwan me ing buong pangatao mo. Ketang emphasis buo.
buo ka bang ibibigay mo yung kekang sarili king Diyos? Ketang dati kong parokya, at impong meto nga mag-serve. At nga na among kasakit po yung mag-serve. O, kasi ding tao, mo nga aplis. Ako kaya, mi pa ako nakawari king kurus king pa mag-serve mo. O na yung ginawa na yung mayap nga ako. O, pinakure pa king kurus. Nya, mo man aplis din tao. Uling aliwaring tao ding piplis mo, nune ing Diyos, ing piplis mo po tang mag-serve ka. Uling ding tao mapangirala. Alala nga kakit mayap, ing sarili damo yung kakit dang mayap. Lalong-lalo rin king tao pisambahan. Ay ginuko. Oh. Ne? Kaya neng kai, ilamo ring mayap. Nya manyira lang aliwa. Kaya total commitment, total dedication. Kaya nung lalawin tamo po inisabyan na kaya katamo ng Ginoo eh. Nung bisa kang maging disipulo ko, dapat king crossroad of your life, biyasa kang magdesisyon. At impong meto nga kontraktor. Uso la rin kontraktor ngayon eh. O. Na iyamiri na niyang project, iba't king meto nga politiko. Gawa yung flood control project worth 100 million. Diyos ko, karagul na, yung budget. Nyayta, ing 50% miras siya king politiko, at ing 50% mo ing miras king kontraktor. Ing kontraktor, yan ang bala, karitang 50 million. Iti metong yung tempting offer. Pwede yung paggawang mansyon. Pwede yung mag-travel abroad, kaya abe na rin kayang pamilya. Pwede yung saling Rolls Royce nating payong. Tempting offer. Nyaita, crossroad decision. Nung pong iya, mabisaya king corruption and dishonesty. Wa naman, mikwal tayo. Wa naman, maging popular ya. Wa naman, asali na yung burina. Masakit siyang dalan. Pero, nung impinili ng dalan, yapin itang gusto, mabisa. Kasi kalibe na niti, yapin kayang konsensya. Ating kalibe na niti, yapin kasalpantayanan at king relasyon na king Diyos. Kaya, kay ba't ng mengadi, may bisa, ketang offer ng politician, at iti metong yung crossroad decision, agewa na king Biena. Kaya king Bietamo, nalakayarit ang kekatamong crossroad decision. Na, kay decision tangareti, tamo mo talatukining Ginoo. Noon maging disipulo na. Naitamo atintang detachment, naitamo atintang definitive decision, naitamo atintamong dedication. Uling balo tamo, metong yamo, ing dalan papunta banwa. Atin dalan papunta banwa. Potang itamo, tutukita king Ginoo, emo kabud fans club. Noon tutukita king Ginoo, nung maging disipulo na katamo. Talakad tamo po. Pasyag tayo po ngayon kay katamong kasalpantayanan, itangan po. Sasalpantaya ko, king Diyos, ikpang may paintuto, linalang timbanwat kiato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo, pengagli king upaya ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Maria Birhem, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubli ang mebye, pepay ka siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sigpang may pain tutug. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, bamukum ka rin mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak da rin santo, king pangpatawa da rin kasalanan, king pangasublirang miyaring mete, at king biya alanganga. Amen. Manalangin tamo, Jesus, pagkaluba na katasa ng kabiasnan,
at itubod ni ingkayang banal na espiritu. Iba't babo, bang itulid no ring kay katang taklat, bang atokyan na laring bakas ng Yesus, at ngatang manalangin. Ginoo datang nakasat sa upan mo kami, itangan po. Ginoo datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ding mitatalakad king iglesia mo, alalang sapat akasalpantayanan sumulong, inya nga tamong manalangin. Ginoo datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ding magdulap kapayapan, alalang sapat akapanaligan misundo king karelang kapagnasan, inya nga tamong manalangin. Ginoo datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ding makipamok laban king danup at kakaluluan, ela sapat abilang, ban pagtagumpayan de ing labanan, inya nga tamong manalangin. Ginoo datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ikaming magnasang maging alagad mo, alaking sapat alugod mamusan king krus, inya ngaming manalangin. Ginoo datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ding kaya kaming komunidad, alalang sapat aganaka, ban matulalang tanggap pante-pante karen sabla, inya ngaming manalangin. Ginoo datang nakatsaupan mo kami. Ngeni po, aduan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Para ka rin kapasalamatan daring AOP, EMHC, Legion of Mary, Elmer Anita Cura, Del Capis and family, Richard Shona Yumol, ning paagapitoong, para king kapasalamatan ning kaibaytanang Renen Ferrer, para king kayadwana ng Marlon N. Faye Garcia, king lagadwa ng Jose Roman Antonio Eliminada, Juanita Leandra Maylin, Virgilio Menardo Andres, Arturo Nelita, Mamerto Anacleta, Ray Medina Cesar, Enrique Eric Teresita, Jesusa, Fortunato, Gloria, Emily Flor, Edgardo, Ampoy Father Filomeno, Puri, panalangin tala King Ginoo. Ginoo datang nakatsaupan mo kami. Adwanta mo po ngining kay katamong sariling kapagnasan. O Ginoo, pag nasanda kang tukyan, gawan mo keng tunay alagad, masigasig at matenakan, uling ika, ingke kaming Ginoo, ngini manggaman kingalanganga. Amen.
Purihin Diyos, metesikloban kaya kaya kami maginyang tinapening biye. Mi puring Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, metesikloban kaya kami gawain inumaning. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuit, nindaong karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kakatamong kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning kaya panalugod, mananasanang ing daraon mi, pagdala na king tune, kapanyamban, at pamikasan metong nakikeka, ipagkalumoy ti kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabiya ke kayo. At kaya ka antimurin, Itasyulareng puso. makatas no king ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at Kunepi matulit. karapat dapat at patuloy ding pasalamatan na kang parati at numan karinoy pa, Diyos sa langanggat lubos mayupaya, inyang mi kasalala rin kay hanganak at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo kay kakapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ingupaya ning banalay espiritu. Tinipon mo rin kay kang anak, king kay kang Santa Iglesia, bang maging metong layik pa, ang timonong makanano, ing metong ikat, ing bugtong mga anak at ing banalay espiritu. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles ka ring king manwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Almanal ka o Ginoo, mit mo yaing banwa, mit mo yaing yatu, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Waning daratang, king lagyo ning Ginoo, wanyang daratang, king lagyo ning Ginoo, O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas. Ikapining banalo ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, ing papagbanalan mula, retingayin kingambuning espiritu mo, bang para kay kami, magawalang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne, binyene kareng kayang disipulo at ngana, pananya iti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, pamidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat keka. Binyene ka rin kayang disipulos at ngana, pananya iti kayungan at minumko kaniti tingkalis ng kanakundaya, ting daya ning bayi talang hanggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran na rin kasalanan, taptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
kekang krus at pamayubling biye, inabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y mapagligtas, kingya ato. Niyang ini ganakan mi igpaing kamatay at pamanyubli ng maybe ng anak mo, darami kay ka iting tinapi ng biye, ampoing kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan kay ka, ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kay ka. Papagkumbabami mo namang pagamuha mo, na kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu, kanakan me o ikpa, isang iglesia makalaganap kigmento yato, bang maginap yaking lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i Florentino, yung kaya kaming obispo de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatad ming pepainaon at maninay subling me ang pore sa blang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king belang ang bangkayabe ng Maria, imberhening duning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostol, ampore sablang banal at inupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon porian dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kikang anak. King kapamilata ng Kristo, kambe at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngini manalangin tamong mit mong kapanaligan at lugod kingik pa, karengamanong, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amiga chubanwa, isamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ang loob mo. Kay kikinyado at king banwa, mi pamintuan ang loob mo. King kakanan King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamata, wad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sa ulking tokso, kabis mo kami o Ginoo kay sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikapos sing kasalanan, piligtas sa blang kaligaligan, kabang manainaya kami, maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling ke karing ka, yarian, ating kayupayan, ating liga, yamanggaman,
O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kay ang apostol, "Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyak kay kayo." Emo sa balikdan din kay kaming kasalanan. Nonela maming kasalpantayanan ing kay kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilog, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan. At keka Bakit antimurin. tamo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning ito. Amin. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Emo ke kami, ikapa. Kapayapan, demo ing kapayapan. Nyo ing ginutang Yesu Kristo ang kordero ning Diyos, yang milalako king kasalanan ning yato, mapalat ang mayaw singa po na ning kordero. Ginoo ek matampantang kapkeka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana king bialanganga. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo, o ginuing amano mo't sakramento, pagkaluban na kesa ng pamangan at biye, mananasanang dating regalo ning kayang anak, tayran na kayang kaming makirake, king kayang biye, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Bukas po, yapining canonical coronation anniversary ning patrona ning Pampanga, ing Birhen de los Remedios, ating misa tamo pungin bukas, 6:30 a.m. ya po. Kaya panagkat kayo po, sana makasimba tamo, 6:30 a.m. ing kakatang misa para king Birhen de los Remedios, at itanggat panapon, itapong reenactment of canonical coronation, maganap ya karin king Capitol Grounds, City of San Fernando, alas 3 ninggat panapon. Kaya po itong organizations na bisang munta o magnarkila na kayo mong chip nepo at marano na kayong munta ka rin. Huling bukas, half-day holiday, kimbuong Pampanga po. Akbalo ka rin eskwela nung yawaring whole day, basta half-day holiday po bukas para pagmasosyan tayo ining katamo pong canonical coronation anniversary. At kay Bat, kimpong September 11, Thursday, atin tamong BEC Sitio Mass. Gawan tamo po king Lipat Sapa, 5:30 p.m. Inginu manatili kay kayo. At keka antimuri. Bendisyonan na kayo ni Diyos sa may paing tutuwing ikpa, ampoing anak, ampoing banal na Espiritu. Amen. Misa midaune, humeta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat King Diyos. Maya payabak po kayo. May payabak po. Kevin Mulder po. Kevin.